Moimerera ma uthuthuria wa urugamiriri wa thathaiti ya Kieni matigite nguraro thiini wa ngoro cia arimi aria marauga uthuthuria ucio wikitwo na njira itari na utheri na gutiga murimi atari na mwihoko ona kana mwirigiriro. Arimi ni maraigua marakarite ni undu wa gwikirwa audit ati itarereka makira gwatu gutina undu woneka kungivoteka atia ati undu ucio guothe wa okagwikwa thiini wa society ire yakuire tene kundu gutai kindu ofisi cia vingirwe kundu kwina ithaka factory ati gutina kindu kionekanire kwina mevia. Mamwe maria arimi macukire urugamiriri wa thathaiti iyo ni utheri muru wa mbeca cia arimi, utheri muru wa indo cia thathaiti iyo, kuingiha kwa mahuthiro na kura gwa kahua, maundu maria matumite arimi aingi mamunye kahua kao. Ripoti ino mandika ti atwiru kana ti atachu ti onaniu document na imwe ya kuonania kwi na procurement ya nekwa uria mekite nwa marwa mandikite ava marwa iria cio turona isafetwe na machine ngurani neria savire report ya kanini kega koguo ni turauga ino report kana marwa mara mekiritwe guku mekirite marwa mama fake maria mataivo originally tondu thiini wa attachment iria mekirite kana annexes yava gutena document mekirite ya kuonania gwi tendering ya nekwa koguo turauga andu aya mekire maundu mama either ni kurigwa kana makienda gukunikira maundu maria maonaga ni maoma kana makorweo ti qualified kana ti andu athomeru wero cio matumitwe mauke marute. Arimi ariu maroria honge cia thirikari iria irumbuyanagi na uthuthuria cigirire na ciike uthuthuria na kinyi iguru ria thathaiti iyo. Tumwengi aria magatumwa ni andu wa anti corruption tondu andu acio matingi compromise na matingi thithirira undu magaoka machimbe na mauke mauge uria mona na uria matumitwo mauke gwika. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Ken wa Kuraya.